Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 10, versikulo 12. Riribok ti patauden ti gura, ngem abbungan ti ayat ti amin abiddot. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakarugrugit da ito'y kusina. Apay agdi kayo man na makapaglinis, ha? Ay, kuha nga min, ma'am. Madamapay lang ti panagluto mi. Nito, sumumbat ka pa'y lang? Kaya't mo taikatan kan dito'y, Sheena? Saan, ma'am? Aglinis ka! Saan pa nga min analpas ti panagluto mi? Madamdaman ton J-cater tayo. Awan bibiyang ko! Basta aglinis ka! Uwan, ma'am. Oh! Da kayo! Oh, da kayo dito! Ma'am. Di tultuladan ni Sheena! Nagsadot! Naglaing pa'y agreklamo! Iso da kayo! Agtrabaho kayo anaimbag, tapno di kay si Sanchan! Daryl, saan tayo matlang na short iti pa nag-cater tayo idikalman? Iti day ta pa nagsinnaay mo. Kaya't mo ka di asawan, analugi tayo manen? Dakkel ti pukaw tayo. Anya? Dagiti babaunan ti malas! Saan ka kumamat nga agsawi ti kasta? Pagmamat Sigan tumat ngamin! Nangala ka iti ado a babaunan, ngam puro sadot damat! Olivia, big-bigat ngam agung unget ka manen. Papay! Dakas ti agungat? Pagmamat ti magbarak Dagijay ti malas iti negosyo! Makapirdi ka man ti aldaw. Pumanawak sa langan. Sige! Pumanaw kayo amin! Ha! Agpapada kayo amin! Awan sirserbiyo! Nagsangsangit ka, mami. Basta drive ka laang, Junior. Di nakpakibyangan. Apay ngamin. Ag-drive ka laang kunakmat. Agdamdamag aklang mata. Ni, Oh, apay. Apay ngayon sardang mo tilugan. napirdin samot ng tikotse, mami. Mabitlang takitaret. Malas talaga. Ay, kaya't kukumantagin na. Ay, talaga ang malas da ito yung aldaw. Naulimak to'y balay Awan samot ni Daryl. Daryl! Ayan mo! Awan na talaga. Amangan nun napanmanan nakiinom kadagiti barkada na. Maikawa akmat lang arod nakaul-ulimak to'y balay. Gayam. Nakaturog nga tan dagiti waitress kan waiter ko iti restaurant. Oh, talaga nabanogak itang aldaw. Anya ti inat-aramid yo? Tasaan kayo pailaan nakaluto, ha? Madamdaman jay catering tayo. Pasensya kayo, ma'am. Anya pasensya? Naturog kayo mat anasayat idirabi. Ayan ni Sheena. Sabi nga po, ma'am. Ha? Pimanaw, asaan ang nagpakpakada? Pwes, absent nga rod. Naggap-gap po ang Daryl. Apay nga itakalaan. Nagapuak itin ti babarkadak. May sakamat. Makapirdi ka iti aldaw. No kasta nga agunget ka manen. Pumanawak langan. Wan! Day tati paglaingam! Saan kan nagsubsobli? Oh! Anya pala tararamidan nyo? Ang trabaho kayo na! Ma'am, itad ko na iti resignation letter ko. Ha! Kunamlan asino ka? Sige! Pumanaw ka lang! Makabiro kak iti kasukat mo!
Naitag mo matanday ta resignation letter ma. Iso a pumanaw kan, Sheena. Sige, sir. Inakon. Aguray ka man, Daryl. Kaslaad na nagkinaawatan nyo iti dayja asadot a waitress. Ket noy bagak nga da. Anya? Saan kon amaanusan ti ugalim, Olivia? Nasakit ti ulok iti inaldaw amang manggag ko a panagungunget mo. Dagiti awanan bain. Isuda ti malas iti biyag ko. Mami! At dagsingsingir! Awanan ti pagbayad ko kadagita nga utang. Kan insukat nakpayan ni daddy miti dayjay a waitress. Anya langan ti pagbanagan ta ita. Uwan gaya, Mami. Agay-ayab ni Lola. Apay, Di mo ka din malagip ti kasangay ni Lola, Mami. nalipat ako nga da inak. Anya? Mapanak ni balay ta. Uray din akong palubusan. Mapanak latta. Kinantaan ka ni ti happy birthday, Lola. Awan mat siguro ti makunayo. Maragsa ka nakunay, apo. Agyaman. Awisik ni Mami. Ngam di namat kayat ti umay. Bayamon. Sa anak pa'y siguro ang napakawan aging kaita. Nadagsin la ka di una yun ti basol mo kankwana, Lola. Istrikto ak ngamin unay iti. Linapdak ang makiayan ayat iti kayat na lalaki. Nga iso ti pagsaksakitan tinakom na kanyak nga aging kaita. Kasta ka di, Lola. Uwan apok. Mala, mangantan, tapno saan alumamiis dagiti na isagana amakan. Uwan, Lola. Talagaan na sakit tinakam ni misis mo kanya. Pasensya man. Sika no isulat na ti kayat mo. Saan ka kumamit nga agsaw iti kasta? Ay, anyang tati mapasamak iti negosyo yo. Itata pinanawa mon. Problema ng dayjay. Siguro, agsangsangit itan ti asawam. Di na pagarupan. At may isa kadagiti waitress na. Tinangiso katamkan ko na. Mami, nalaing gayam nga gluto ni Lola. Naramanam ko madagiti sagana na, edi birthday na. Sumardeng kan, Junior. Impakita na pa dagiti pictures mo, edi, Mami. Nagsexy ka gayam, edi balasang kapay. Jak kayaten alagipan tinapalabas. Impagapay ni Lola, no apay nga. Sumardeng kan kunak. Dinak ka di maawatan, ha? Ibagbagak lang mo't ang maragsakan anak ki birthday kin ni Lola. Ag-drive ka laeng, Junior. Mami, kita ni Daddy di magmag na di ikit ti kalsada. Isungag paiso. Kadwa na di waitress tayo nag-resign. Ni Sheena. Di mo taltalyawon ida. Partakam kit din ti agmaneho. Tapno makapanaw tan dito eh. Nagsakitan ti uulok amang pampanunot kadagiti ang mapaspasamak ita. Imakaran dagiti customer ko. Kasanupay itan tinegosyo mi. Ma'am, Apay, Manong Densyo. angay pimanawon dagiti kakadwak aparalutaw. Agpakadak mo't kuman. Manon atawan na nagsirbi ka kanya. Kas, chef ko. Ita, pumanaw kan. Awan samot ti mayat amangalay ti catering services tayo, ma'am. Umakarak langag. Manong Densyo. Sana mabalin ang mapukaw dahito yung negosyo.
Amok, no kasano nga inayat mo daytoy a negosyo. Daytoy a trabaho. Iso adi na kumamot panawan. Awan ti makaanos kin ka iti kastang ugali, ma'am. Naungit ka nga minunay. Anya nga ro ti aramidat. Naimatangam mat. No kasano a nagbaliw ti biyag ko. Agpakawan ka, ma'am. Amok nga ado dagiti iduldulin mo, asakit tinakam mo. Pakawanem dagiti nakabasol kin ka. Kasla narigat nga aramidan dayta. Mamakawan ka, ma'am. Taday ti mangwaya-wayakin ka. Kumusta ni Mami M. Junior? Kanayo niyag sangsangit, Lola. Inayabam ko maa dito'y balay, apok. Adon adaras nga inawis ko, Lola. Ngam dinalat ta kayat. Agunget pa'y ano ibagak. No makapag naakla ko maiti at ayo, siyak ti umay iti balayo. Amumat, nakapsuta ko hun apok. Lola, Ngam ikarkararag ko iti Diyos. Asapay la ko mata mapakawanak ni Mamim. Mami, manglukat kayo ka DJ pwesto? Saan? Awan mo't lang ti customer. Saan kayo nga roden nga itulod? Itulod na klangan iti ayan ni Lolam. Ha? Ay, wala mami. Maragsa ka na kiti daytang imbagayo. Junior apok, si kakadiday ta. Nanang, siyak daytoy. Olivia, Uwan nanang, imayak. Olivia anak ko. Nasaya tay may nakbinisita. Mailiw ako na kan. Uwan nanang, pagawanindak ko ma. Anak ko, nabayag nga inururay ko na ito yagundaway. Nanang, umay kayo langan iti balay. Tapno adda kamang bantay kada kayo. Gamin, awanan ni Daryl. Tapinanawan na kami nga gina. Uwan anak, ngamin, matuo ka nakmatlaang ang may sa dito'y palay. Nay, adda kayo matgayam, manang. Uwan, ate. Siyak ti kok ni Olivia, manang. Kasta ka day. Itakla nga nakita nga nakaisam ni Olivia. Kunak nga raw kinkwana, amabalin na abyagan ti negosyo da. Sapay ko mga ruda. Tasika ti mang suportar kan ko na. Yak mo't panawan ni Ma'am Olivia, manang. Kabisado ti ugali na. Anya ti makunam nanang, iparenovate ko kandiday ti building? Adakan ka, anak ko. Nasaya at mo't no iparenovate mo. Tapno ag sublay dagiti customer mo. Panagriknak kat maimatunak daytoy ang negosyo ita. Tawanan ti mariknak asakit tinakam. Pudno dayta, anak ko. Makapagpanunot tumutla siguro ni Daryl. Kat subyanda kami, nanang. Sapay ko ma, Olivia. Sapay ko ma, anak ko. Mami, adag pa reserve iti catering tayo. Kasta ka di, anak? Awatom lata kabailan tayo dayta. Kan adda pa agap apply a waitress, mami. Ibagam. Ta-interview kinton madamdama. Win, mami.
ni Ma'am Olivia. Hanggang saan mat? Nagbalbaliw mo to na. Numalpas kayo nga trabaho, ang merienda kayo ton, wan? Wan, ma'am. Wan. Makamu kayo pala nga trabaho, tagawid akpay. Adang minaskan nga si kaswag. Manong, mabalin ka di nga i-drive nakpay lang nga gawid. Sige, ma'am. Ay, sumro nga min ti sakit ni nanang. Iso anaskan nga asikasuhan. Lola, di na kang panawan. Apo, agsingsing ba't ako ma? Nanang, napigsa kayo upay. Di na kam ko mapampanhawan. Olivia, anak ko. Nanang, iba't patagda ka. Lola. Nagrigat nyawanin ni Lola. Mami. Anak, naskan nga aklunan tayo ti kastoy na pasamak. Olivia. Adda ni Daddy. Daryl, Nadamag ko tinapasama ka ni nanang mo. Iso nga torturad kong timay. Umayak makipagladingit. Kan dumawatak iti pamakawan mo. Agsubli ka din iti din nami, Daddy. Kasla din akpay napakawan ni mamim. Panawan na kami kadimanan. Daddy, nagbalbaliwan ni Mami. Saanan anaongat? Nagkabiyada mo kin ni Lola. Sakbay anatay. Amo kakagura nakpay lang ti inam. Daddy, please, kasapulan da kakin ni Mami. Di na kam kumapanpanawan. Makumikom ka kadi, Mami. Adalang asikaswag. Mami, napakawan mo ka din ni Daddy? Pakawanam ko man ni Daddy. Mami, ikampay ko maiti maikatuagon daway. Mami, idi pinakawan mo ni Lola. Pimintas ti taray ti negosyom. Imado dagiti customer tayo. Iso amamati ak. Nga adda na sayat nga ipaay ti mamakawan, Mami. Sige. Ibagamtukan ko na. Paumay dito'y balay. Sursurwen tayo kumati mamakawan kadagiti makabasol kada tayo. Tapno nalaglagan ken nataltalingaay ti panagbiag. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Pacloy. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.